ke lebitso la ka ke Thabo Setlaba ke fitness instructor ya Qacha Snack cardio fitness ke bile ke instructor ya martial arts taekwondo boxing Brazilian jiu-jitsu le Kyokushin karate le women self defense e bitswang ka fight like a girl ke tseo o tla fumana mane mo ke chimisetsang teng. So ke qadile ho etsa di martial arts taekwondo ke sa le monyanyana ke sa le dikonyane fihlela ke 1999 ke etsa boxing, then from mono isale ke combine di martial arts tsena kaofela ho fihlela ke ya ho lanela Durban mo ke ileng ka ithutela group exercise training ke nyeleditse personal training ka hare ke nyeleditse di fitness tse mmalwa boot camp kaofela so yeah ke fumane hona mo streeteng sa Qacha batho ba batlang ho joina ba ka etela ha ba le Qacha mono holong ya setjhaba community hall ho tloha ka hora ya 5 fihlela ka hora ya 6 ha e fitile ka 13.